تماشاوانین هێژا جارێکی din bi bername zimanê me xelekek nû em bûn mêvanê mala we. Belê şagirdên delal niha jî em waneya xwe ya borî temam bikin. Me tîpên Kurdî her tîpek xist nava hevokekî de hevoka me bi çi awayî çê dibe me got hevok ji peyva ava dibin pek jî ji kiteyan ava dibin û kite jî ji tîpan ava dibin. Niha jî em ê wa tîpa temam bikin. Em giha bûn heta tîpa C niha em ê îro tîpa Ç bibin. Tîpa Ç tîpeke dengdar e. Me got tîpên dengdar ji war dibêjin tîpên bêdeng. Çima? Ji ber heger ne bi alîkariya dengê E yê xeyalî bê Ç bi awayekî rehet mere dernakeve. Me got Ç heger E pêre tune bê Ç bi vî awayî. Nava me de dimîne. Wextê em Ç bêjin dengek weke dengekî nazik E mere derkeve. Me got ji ber wek Miletê Rojavayê Kurdistanê her bajarek zarabayê me awayekî cuda ye. Em bêjin ji serêkanî heya derîkê her bajarek awayekî cuda diaxivin. Mesela em bêjin em tîpa Ç li gelek devre em bên ça şaşe. Yan jî em nava xwe de bên ev jî nabe Ç. Bi vî awayî tîpa Ç tê gotin. Tîpa Ç niha em ê ji we bixwazin. Herkes ji we rabe û mînaqekî serbêjin. Tîpa Ç bixin peyvekî de ji me re. Kê dikare? Mînaqek jiyan? Çûk çû ser darê. Ç çûk çû ser darê her bijî. Kî jî dikare? Çiyayê Kurdistanê navdêr. Çiyayê Kurdistanê navdar in her bijî. Kî jî? Kerem te? Her bijî. Cem û kaniyên li Kurdistanê pir in. Niha li vê derê jî di pirtûka me de em hînî nivîsê bibin. Çarşem roja çaran e. Çarşem roja çaran e. Li vê derê me ev hevok giriye nav peyv. Çarşem roja çaran e. Çarşem roja çaran e. Bu kite li vê derê jî Ç A R Ş E M R O J A Ç A R A N E. Niha jî em ê hevokekî ji bilî vê hevokê li ser tîpa Ç bidin. Destpêkî em bînin bîra we tîpa Ç awayê wê çawa bû. Ev weke kevanek em binivîsin. Destpêkî em tîpa xwe bidin diyarkirin. Tîpa Ç bi vî awayî tîpa gir yan jî girdek. Ya hûr yan jî hûrdek. Tîpa Ç Ç Ç tîpa Ç Ç tîpa Ç ya gir yan jî girdek ya mezin bi vî awayî navbera du xêzikan de tê nivîsîn. Ya hûr ew jî ji nava xêzikê heta nîjêr em dinivîsin. Nabe got ev xet dakeve jêr. Wek awayên nivîsa rast gerek vê rengî em bigirin dest. Niha jî em ê hevokê li ser tîpa Ç hinek şagirdan got çûk li ser darê ye hevalekî got Çiyayê Kurdistanê navdar in çem û kaniyên Kurdistanê pir in em hevoka xwe ya destpêkê esas bigirin çûk li ser darê ye. Em xala xwe ji ber xal bi dawîbûna hevokê pêk tîne em nêzî wê binivîsin. Dema em xalê jê dûr bikin nabî. Gerek e xal nêzik binivîsîn. Çûk li ser darê ye. Ev hevok
ji çu pek hatiye. Ji çend peyva ew peyv çine pek hatiye. Kî dikare bêjî? Kî dikare bêjî ev hevok ji çend peyva û çi pek hatiye? Kî? Sosin? Ev hevok ji çend peyva û çi peyvê wê ne? Dikare bêjî? Çend peyvin û çine peyvin. Erê? Çuk, ser, dare, ya. Her bijî. Çû çiye yani? Ya destpêkê çûk? Ne? Ya piştî wê. Li ya siyah ser ya çara darê û ya pênca ye. Yek, do, sê, çar, pênc. Ev hevok ji pênc peyva pêk hatiye. Çûk, li, ser, darê, ye. Hat fêm kirin. Niha jî em ê va peyva bikin kitte. Va peyva em ê bikin kitte. Me got kitte çawa çê dibe? Hûn ê çawa nas bikin her peyvek çend kitte têde ne? Keremker? Her bijî mînak çûk. Çend kitte ye? Yek tenê. Her bijî çûk bi tena serê xwe dibe kitteyek. Tamam ke? Her bijî her bijî. Da re her bijî. Çûk lê ser darê ye. Li vê derê tenê darê li cem me bû du beş. Çima? Ji ber ev peyveke çend tîpê dengdêr têde hene? Du du. Me got her peyvek çi qas tîpê dengdêr têde hebin ew peyv li gorî hejmara wa tîpê dengdêr dibe kitte. Li vê derê çûk kitteyeke sê tîpin bes kitteyeke û naveke yanî xwedî wate ye. Çûk li ser ev jî wek daçekin tu demê pêş de em ê ji ber bidin diyar kirin. Çi erkê va çine li tîpeke dengdêr ser tîpeke dengdêr tenê bûye kitteyek darê da rê da rê ye ew jî daket jêr. Niha jî em va kitteyan bikin tîp. Çûk kî ji me re tîpê wê bixwîne? Çe û her bijî li la I her bijî ser jiyan se a ra darê da a ra e her bijî ya dawî midya ya û a her bijî me got kitte ji tîtên ava kirin ji tîpan peyv ji tîtên ava kirin ji kitteyan hevok ji tîtên ava kirin ji peyvan ji bo tîpa çe ev hevoka me dazanî çûk li ser darê ye çend peyv têde ne me got pênc çûk li ser darê ye kitteyê wê çûk li ser darê ye çe û ke le I se e re
د آ ر ای ی ا اف جی تیپن يعني ما قد كتا جي تيبان تين آوا كرن بيف جي كتايان تين آوا كرن هفوك جي بيفان تين آوا كرن هجر ام بيفان دين انجم هبدو ام نكارن هفوك كيب دست بخن و هجر اف كتا هبدو نگرن كتا نو انجم هبدو بيفا آوا ناكن و اگر تيبتن نبن كتا چيناو جبو تيبا چا اگر برسيوه هبن من دكار بك برسيوه هنا ميناك هر يكيب ام بيجن كسك جوا كاربي بيفكي لسر تيبا چا بيجي دشون اكو ام هبو كا بيجن بن بيسن ام دكارن چند بيفا بيجن نو كا ام هرن تيبا كا نو چا ام بيجن ميناك چيا كي جي بيفكي بيجي چار هجمار چار چم هر بيجي چاف چکدار هر بيجي باشا جبو تيبا چا برسيوه هنا بستي تيبا چا چه تيبتي تيبا دا تيبا دا هر بيجي تيبا دا ام جاركي كوانك يتشيكل كوانك يعني زمان عربي قوس كوانك قوس كوانك اللي كيفي كانش باش وار بيجن كوانك ام بيجن دا تيبا دا خطك راس و نيف جلوفر دا يا جر يانجي جردك دا يا هور يانجي هوردك تيبا دا دا ديرك دلالة ديرك باجارك روجاوا كردستاني كانتونا جزيرة دا ديرك دلالة ميناكن سربي هنا دوربين درگوش دار دران دوپشک دیک اف میناک گل سر تیپا ده هاتنه نویسی هون جی دکارن میناک نابیجه کرم کر میناک اکسر تیپا ده دیلان چو دبستان هر بیجی دیلان چو دبستانه دیروک دیروگ هر بیجی پیوا دیروگ دارستان 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 يعني جهه گو گلک دار لشینته دبستان هر بیجی کی جید کاری میناکه کی بیجه درگوش دیار هر بیجی ام بیجی دیرو کا کردستان کفناره کردستان درگوش هم رواهیه نه ام بیجی دیلان کردی رنگینن دیلان کردی رنگینن ام هفو کی ام بیجی دیلان کچکه دبلكنا ديلان كتكا دبلكنا ديلان كتكا دبلكنا كي دكاري في هبو كيش مرة بكي بيف بيف دیلان دسبيكي بيفا دسبيكي ديلان هر بيجي کچکان كتكا دف دف ل ل کن كان هر بيجي
دیلان گچکه دف لکنه نهاجی امی و پیوا بکن کتا کرم که دی دی لان هر بجی پیوا دوا تمام که که چه که دف دف دبی کتا چند کتا دف سه تیپا لی چند کتا کتا کتنه هر بجی ل کا هر بجی کا نه دیلان که چه که دف ل که نه لفه داری کتاین یک تیپ کتاین دو تیپ و سه تیپ بدست مکتنه لفه داری کتایا یکه ل دف اب هر دو تنه یک کتایا چما جبر تنه تیپه که دنگ درته ده هی لی میناک ام بیجین دیلان دیلان ناوه دیلان دو تیپه دنگ درته ده هنه ناوه دیلان بویا چند کتا؟ بویا دو کتا بویا دیلان گچکه گچکه بویا چند کتا؟ سه کتا گچکه سه تیپه دنگ در جه خود ناو ده دگرن هر سه تیپ دناف پیوه ده هنه هر سه بونه سه بش سه قد یعنی سه کتا دف مگود بتنا سری خواه کتایی که ل بتنا سری خواه کتایی که کنه که نه اف هر دو هر یکی کتایی که لوی داره دو تیپه لوی داره سه کتایی لوی داره دو کتایی هات فهم کرن؟ تمام امنها و کتایی بکن تیپ کی دکاره بخوینه کرم که دیلان جی کی جان تیپه پک هاتیه دا ای لا آ نا هر بجی کا ا چا ا کا ا هر بجی دا ا و پشتی دف لا ا کا ا نا هر بجی دا ای لا آ نا کا ا چا ا کا ا دا ا و لا ا کا ا نا ا هات ناس کرن دا دیلان گچکه devlikene li dere tipa da ya gir ve dere tipa da ya hur dibinin me got tipa gir destpeke di destpeka havake de te nivîsîn Dilan keçeke devlikene ev peyv Dilan keçeke devlikene de ile ane K A Ç A K A D A V L Ö K A N A Hat fهم kirin? Ma got kitta ji çi tên ava kirin? Ji tîpan. Peyv ji çi tên ava kirin? Ji kittayan. Havok ji çi tên ava kirin? Ji peyvan. Her bijî. Li vê derê em hînî xwendinê bimin. Li vê derê pirsek kiriye. Gotiye hûn navên van heyînên li jê dizanin? Dûrbîn, dergûş, dar, diran, dîk, dûpişk. Hemû jî tîpa de. Heger pirsê we hebin li ser tîpa de û bixwazin mînak ne servezê de bikin hûn dikarin.
میناکه ول سر هبن برسوا هبن جبو ام سر تیپا دا در باسی تیپا کی نو ببن برسوا هنا تمام برسی تیپا دا چه تیپ ته تیپا ا چه تیپا ا تیپا ا بدنگه یا بدنگه بدنگه هر بجی تیپا ا بدنگه چند تیپ دنگدار و دنگدیر هنا چند دنگدیر هشت تیپن و یه دنگدار 23 تیپن دنگدار و 8 تیپن دنگدیر تیپن بدنگ چند بدنگ تیپن بدنگ 8 هر بجی تیپن بدنگ 23 تیپن بدنگ هر بجی نهاجي تيبا ام اواي وي دسبيكي ببيربينه دسبيكي كمان نكاخا تشيبكن تيبا ما قلت خيزكك دريش باشي سي خيزك بفي اواي اف تيبا يا قرت يا مزن يا بتوك في اواي te nivîsîn tîpa gelek cara tê bikaranî dema em bêjin bi piranî dema tîpên dengdar werin gelek caran tîpa tê nambera du weka mînak em bêjin ke ce kel vê derê sê cara xwe dubare kiriye li vê derê def vê derê kene سه جارا یعنی جارکی دی جارا خواهد دوباره کریه تیپا او جی تیپا که بدنگه تیپا که دنگ دیره گلک کارا وراد به گلک دنگا ام بیجن تیپین دنگدار یعنی تیپین بدنگ مینا بجه اگر نب آلی کاریا وی دنگی آبن شخواه درناک هبن کی جواد کاری مینا که کی سر بده ما أزمون ما أزمون قدام هربجي كيجي أفين هربجي تكاري أفين بخي أفين شو زانينجهي أفسانة هربجي أحمد جديركي هات كيجي تكاري أم بيجي أزمون أما باش درباس بونا یعنی از منامه سرکفتی بود. أزمون ما سركفتي بو لفي داري أزمون تيبا دسبيكا بيفي دهاتيا جبر دسبيكا بيفي دهاتيا بأواي مزن هاتيا نريسين أزمون ما سركفتي بو لفي داري تيبا يا بتشوك هاتيا نريسين سركا سركفتي بو ام بیشن از منامه سرکفتی بو اف هفور جی چار پیوان پیک هاتیه چو چنه هر چار کیت کاره بیشی بریوان از منا از منا ما سرکفتی هره بو هر بیجی بریوان از مونا ما سرکفتی بو از مونا چند کتوی هنه از مونا بتنا صريخة كتك كان بيبي بخينا أزمونا بخا كتا أز مو
مو نا نا هر بيجي نا البي دري چما بويا ساكتة چما بويا ساكتة زي تبي دنجر جبر سي تيبين دنگ دير هن هر بيجي ما كتايا بتناصري خا سركفتي سر كاف تي تي زي تبي دنجر هر بيجي بو چما بو نبو دكتا جبر تاني تيبا كادنگ دته ده هر بيجي اسمونا ما سر كفتي بو هر بيفك كتاوي هنا ما قد ازمونا ساكتنا جبر سيتي بيدنگ درت ده هنا ما بتنا صريخة كتاوي جبر تاني تيبا كادنگ دير هيا سر كفتي تنا صريخة افجي بو دبي كتاوي سر كفتي ساكتنا الفي داري كتايا سي تيبا دو تيبي دنگدار يك دنگ دير بي بهاي الفي داري ام بيجن تيبا كدنگدار يك دنگ ديره سر كفتي نهاجي ازمونا جي چند تيبا بيك هاتيه او تيب چوچنا جي چند تيبا بيك هاتيه كي كاره بيجي سوسن شش تيبن ز ما او نا هر بيجي ما تيبا ما و سركفتي سر كفتي س اري ر ك ف ت اي هر بيجي ب او هر بيجي ما قلت ازمونا شش تيبن ز ما او نا ما س ر ك ف ت اي ب او افجي تيبن ما قلت تيب جي تيب حمو دنگنا هر دنگك ب جروبا كيفا خال كريدي ما قلت بدنگ هنا وبدنگ هنا كتا جي تيبان آواد بن بيف جي كتايان آواد بن هفوك جي بيفان آواد بن ازمونا ما سركفتي بوب ام همو ادك هجن هف ازمونا ما سركفتي بوب البي داري وكا آگاهية كي داما قلت ازمونا ما سركفتي بوب اي بريكا چه بريكا تيبان بيفان بيف جي كتايان آواد بن كتا جي تيبان آواد بن ایروژی ما سه تیپن کردی تیپا چ د ا ما همو خصنا هوا كده هوا که خواه ما کرن بیف جی گوهران دکرن کتا جیبونه تیپ بله شاگردنو ام هنا کی لوی داری بری کو ام خالق خواه داوی بکن لوی داری ام لي بنيرن هناكي لي وگرکی چکه جبرنها ام پرتوکا سرطایی دخوینه ام لي بنيرن آزاد هات ام تیپی خواب بیر بینن آگر باران باری بزن جانه جوانه جر او جری کو آوه پیوت خون دبن سرکانیه روش دیرک دلاله لوی داری چیلک درگوش داوی بون ام هینی نویسه ببین اوین دچه اوین دچه و این دا چه لوی درجی دبیجه تیپین کلیجرن هاتنا بکارانیم دجه پیویزده بنویسن شخوا اوالا هینه
انيشك و اني اله اور تيبا بله شاگردین دلال هگر پرسیوه تنبن ام برنامه خواب داوی بکن پرسیوه هنال سر تیپا چه ده پرسیوه هبن میناکن هبن ون ببیر بینن و باش بی هگر پرسیوه تنبن ام ایرو هنای خواب داوی بکن و سرکفتنی جورت خوازن حتی خلقك دن من خير خوشيه له بخمل وروشه شيرين وخوشه شيرين وخوشه زمان كردي بخمل وروشه شيرين وخوشه شيرين وخوشه زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي